Selamun aleyküm. Hoş geldiniz Brumet. Selam ve rahmet ve bereket Xwedê Teala li ser me webe. Ez dixwazim îro ji we re bi çend deqa behsa rojiya sêmeha bikim. Dim İslamê de sêmeh çi ne û pêxember çawa kiriye di û çawa rojî girtî. Hûn jî zan di nava Musulmana de gava dimîne du meh ji Remezanê re dimîne meha Recep û Şabanê. Tevê Remezanê sê meh di nava Musulmana da hinek vaaz û nesîhetê şatafa di mizgefta da programê taybetê çêkirinê melav însan li ser mesela Remezanê gelekî sohbeta dikin ku meha roja sêmeha dest pê kirî. Esl û esasê vîya çi ye? Em li gora hedîsên ku ji Pêxember aleyhissalatu vesselam hatî riwayet kirinê em li ser wî bi hebra lê mêze bikin. Min nigdama ez behsa tiştekî dikim ez bê delîl û îspat hema ezbere qise nakim. Ez bi delîl û îspat qise bikim gava hûn li YouTubeê mêze bikin li Facebooka min. Temamê vaaz û nesîhetê min ez vaaz nadim yani lêkolînê min giştik bi delîl û îspat. Divê em pêşî bizanibe rojikî bi navê rojiya sêmeha di İslamê de tune. Gava rojikî bi navê rojiya sêmeha di İslamê de hebe yan divê ayetekî hebe dereqê wî de ya jî divê hedîsa Pêxember aleyhissalatu vesselam an jî sunneta wî hebe. Divê mijarê de tu tiştekî tune ku Pêxember aleyhissalatu vesselam sê mer serhev rojî girtî an jî gotî bigire an jî gotî xêr e. Başê ev tiştê ku di nava Musulmana da çê dibe çi ye? Urf ve adet e. Tişteka ne İslamî ye ji berê de hatî kirin nav Musulmana da bela bûye. Pêxember aleyhissalatu vesselam berê ku tekim delîl û îspatê wî ez ji we re behsa kurtasî behsa van sêmeha bikim paş ez ê delîleş pêşkêşê bikim. Pêxember aleyhissalatu vesselam ji xêrî meha Remezanê kamil tam girtî li were ferz e. Ji xêrî wî en zêde di Şabanê da girtî meha Şabanê meha beriya Remezanê ew jî 15 roj girtî. Giş negirtî. Her wisa Pêxember aleyhissalatu vesselam ji xêrî Şaban û Remezanê di 10 mehê din da ji sê roja zêdetir rojî negirtî. Ew jî tê gotin Eyyamul Bîd yani roja 12 meh, 13 meh, 14 meh, an jî 13 meh, 14 meh, 15 meh. Jara tê gotin Eyyamul Bîd. Di van roja da rojî girtî an jî Pêxember aleyhissalatu vesselam di roja duşem û pênşemê da rojî girtî. Sünnet ev e. Wekî dinêna rojiya herî zêde di Remezanê da girtî li were ferz temam meha Remezanê kamil girtî ji xêrî Remezanê meha Şabanê nîvî girtî. Ev tiştê ku dinêna hatî gotin tev em bivêjin tê gotin li ser mesela Remezanê tev xurafa bid'at e tişkî wî İslamê bi hev tune. Hinek însan vî metnê erebî li ser navê Pêxember rivayet dike û divê ev delîl û îspata wî ku Pêxember behsa Recep û Şabanê kir divê em di Recep û Şabanê da rojî bikin. Bala xwe bide. Ev hedîsa hanêna tenê di hinek musnedê zayîf İmam Ehmed û wir de hatî di Buxarî da di Muslimê da di Nesaiî da tune ye. Ev hedîsa hanê hedîseka münker e ku Buxarî û Muslim û temam hedîsê dêne eva inkar kir em bê gotê Pêxember negotî zayîf e esl û esasê wî tune ye. Di vir de tê gotinê ji Enes binî Malik riwayet kirî evê ku ji Enes riwayet kirî evê ku divê gotinê ji Enes ew bixwe mervekê nerast evê ku ji Enes riwayet kirî Enes gotiye gava em bê meha Recepê dihatin Enes gotiye Pêxember aleyhissalatu vesselam ha gotî Allahümme barik lena fî Recepin ve Şabanê ve belliğna Ramazan. Divê Pêxember gotî Rebbê me tu bereket dîtî ku Recep û Şabanê û me bigihîne Remezanê. Ev duakî ye însanê ku behsa sêmeha dike vê hedîsê vê duayê hanê nîşan dide divê Pêxember gotî temamê ulemayê muheddîsa mîna Buxarî, Muslim û wana giş vaya inkar kirî gote ew hedîseka nerast eslî wî tune ku ji Pêxember sadir nebî. Lê ne maşallah û sed carî ne maşallah Tuana her jî kîjan alimê bipirse, ji kîjan melekokî bipirse ev metnê erebî destê wan de. Bê ku li ser sîheta wî rastiya wî lêkolînê bike gelo heqîqeten Pêxember ev gotî negotî ka ev metnê erebî rast e nerast e yan jî em bê tercüme vêya Tirkiye mala Kurdî li ser navê Pêxember û rast qebûl dikin. Eva
اوا مالویرانیکی د نو مسلمانه دا توی ببی حتی نقض انسان اینها چما حتی بحث نکرد تو تنی زانه ولی انسان اینها عالم من حتی نرسر و لیکولین برفره نکره عرب دی bir mesele da mahirin o لیکولین کرن کو افتشتی کی وها اسلام da تونی افتشتی و نوا ترکا da kurda da ام بی پاکستانیا da ام بی کسی کو نه عربن da نوا وان da روجا سیما پر مشهور کو استی تونی ایمه مله کرده از مله ننم او هنگ مله هن ام خلام ایوانه سیده من ام جوان رز و حرمتی دکن لهنگ ملکوک هنه ام بویجن من نبی آن کنم ملکوک او ملکوکانا بیکولی کولینی بکه همه لکم متنه که عربی دی راست قبول دکن پرین مله کرده نگش پرین مله کرده ام بویجن مله گرامر عربی نه نحو صرفه باش زانه عباری وان پر خوشه او درس زمان عربی دده گرامر عربی یعنی نحو صرفه دده او ملانا تلی کولینی وان پری وان لسر اسلامی حقیقت اسلامی راسته اسلامی آیت و حدیثات تونه جخوار هنگ جرال جیگی راسته بخوانده به ورزیده لی کولینه کی برفره مینا من نکرنه او تنه ام بی مینا ام ترکی بویجن Türkçe öğretmenim. Onlar Türkçe öğretmeni gibi insanlardır. Yani öğretmene ki Türkçe çavanı karam ام ببعث حق بك حقوقي بك بعثاوي بك اما ملي ماجي جخوره اما جارك دو جاره ور ام بسمه تدارك تشكي دي تبع حديثك خوانده متنك عربي خوانده ليكولينا وانا زياده لسر دين اسلامي توني شخيري جرامر عربي برا خو بدي تشتي كومغو پیغمبر عليه الصلاه والسلام جخيري مها رمضان تو مه گيدن تام روجي نگتي او نگوتي بگرجي دليل ماشي نشانه وبدا عن عائشة رضي الله عنها حضرت عائشة هاتي روایت کنی خودجی راضی از تشی او دکم هم نو گوداری که انسان جریزه گوداری بک فیر به همجی او عالم و علماء کو دخوازهین به آنجا ملکو که کو دخوازهین به برابر حدیث بچاوی خواب ببینه کو املی کولین چواد که جی استفاده بکم قالت عائشة گو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم يصوم روجي دقت حتى نقول لا يفطر دبي پیغمبر گوا روجي دقت مدگو خوي تجار افطار خوان گوار سر هف روجي دقت ويفطر حتى نقول لا يصوم دبي گوا افطار خوش بدکر مدگو تجار روجي نگوار ام 4 5 رو در رو سر هف روجي افطار ام دخور روجي ندقت دبي فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام الشهر إلا رمضان حضرت عائشة دبي من نديتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام مهك سا روجي كتبش غير رمضان وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان هر وسام روجيا کو هر زيادة پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلتي تند شعبان دا قلتي دمه دبي حديثة هان خويا كركو پیغمبر علیه الصلاة والسلام رمضان گش گرتی جبری رمضان هری زیاده د شعبان دا روجی گرتی حدیثه کدن املی بیزه بکه اب حدیثه هانینا یا بخاری مسلمه کتاب سوم بابو سوم شعبان اب حدیثه هانینا دیسا بخاری و کتاب سوم دبیجه سألت عائشة عبد الله بن شقيق دبيج عبد الله بن شقيق دبيج مش حزد عائشة برسي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم دبي مجي برسي كو پیغمبر عليه الصلاة والسلام چارو جدكت قالت عائشة قوم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ولا يفطر حتى نقول لا يصوم اي حديث بيجي قوا روجي دقل مدقو تجار افطار خوانك قوا افطار خوش بدكل مدقو تجار روجي نقا ولا سرها روجي دقل اني سرها افطار خو بدكل ندخل لم اراه في شهر اكثر صياما منه في شعبان دبي من نديش پیغمبر عليه الصلاه والسلام جي شعبان زيادر دمه كدن دا روجي قرتبه يعني خير شعبان من نديتي يعني روجيا شعبان يعني جخير شعبان من نادي دماغ دا روجي كرتي كان يصوم شعبان كله الا قليلا دبي پیغمبر شعبان تفدكت هندك نتدا بل كان يصوم شعبان كله ناخذ شعبان تفدكت علماء دبيجه دفردا قواد بل كان يصوم شعبان كله دبي شعبان كله الى قليل يصوم شعبان كله الى قليل ابا تفسير هذا يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر بقى شعبان تف قرطب يعني ابي
20 رو گرته به 15 رو گرته به یعنی ان مها زیده د جمه ج 12 مها جبیل رمضان مها شعبان ده زیده روجی گرتی او حدیثا او حضرت عایشه شو هم دوینن حدیثا کدن بل اوجي حديثا مسلمي اوجي حضرت عائشة در خاطر روایت کرنے دبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله ولا خبده ثم شعبان الا يصوم شعبان الا قليلا دبي شعبان قد لي شعبان تاب دقت هندك نتدا اول معنى كله نه معنى گش گتی دبي يصوم شعبان الا قليلا هندك نتدا يعني ابي تمام شعبان نتدا belki 15 رو دقت 20 رو دقت ام موسى روجي دقت ام چوازان گو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ابا گش نگرتی گوتن حضرت عایشه چاو پج رازدکه ام الحديثه قادن ميزابك حديثه قادن ابو هريره او جمرابيا ازاح دك اب ترمذي ابو داود وابن ماجه بحديث عننا عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاه والسلام اذا انتصف شعبان فلا تصوم پیغمبر دگو قال پیغمبر گو اذا انتصف الشعبان فلا تصوم گابا بو نیوه شعبان هون روجی نگرن گابا بو نیوه شعبان هون روجی نگرن خو آماده بکن جبور روجیا مهر رمضانه جبیجا خیا بکو اب حدیثا بخاری کو دوی پیغمبر شعبان گش گتی هندک نت ادا تیوی معنی اب حدیثا ابو هریره تفسیر ودک کو پیغمبر علیه الصلاه والسلام جخیری مها شعبانه ام بی تو مکیدن کامل نگرتی و ما شعبانش 15 رو گرتی باشه دبرد به ام بی بزانه با انسان کی دکاره یعنی هو دکاره بپرسه به حیرا ما روجی گتن چما وی خطر به چما گنه بیان چما پروبلم اوی چی مرخ روجی بگره نه پروبلم اوی تونه پرسکریک جنونه انسان دکاره جمعه ده در روجی بگره دکاره 20 رو روجی بگره دکاره تمام سال روجی بگره دکاره هر می 5 رو روجی بگره علا کل حال لام نسنت پیغمبر ام بحث اوی دکن ام ناوی کس روجی نگر گاوا تگو سنت دبی پیغمبر یا گوته یا کربه پیغمبر سرهف سه مر سرهف روجی نگتی تی بیرم ولات ما انسان ابو خضر رحمه خالوان کان امرنا سه مه گرم خابن روجی دکتن گوات هم مه رمضان ام بی گلک اشتاقات کردن حتی حدیث بخاری جی دویج ابو هریره دویج پیغمبر گوتی نیوی شعبان یعنی 15 روز مه شعبان روجی گت اید روجی نگرن خو آماده بکن جبو روجا مها رمضان دوی هم بهز به هم بقوت به روجا فرض بگیره نگو هم بهز و بقوت و لواسته که ون روجا فرض هر وسا انسانی که روجی دگره برا بگیره لی ایرو بیا من او روجا کو پیغمبر نگوتی کو ام در رواد گره 20 رواد گره او نته دا اما من سرمد مینه هنه کارو خوات دینه هنه روجا کو سنت نه کو پیغمبر نگوت ام روجا سنت نه پیغمبر نگوت ام خو روجی دگره جوان و روجی بخیرتر کارو بار دنه هنه دبی انسان بخوت کار بک ملت مسلمان پریشانه فقیره آل کاری انسان بک هنه کاری daha افضل daha بخیر نمرو بک لگاو تو دی الا سنت پیغمبر بجیتیم گلی مسلمانا روزی کو پیغمبر گوتی هر می سه روزا 13 14 15 می انجا روزا دوشم و پنجشنبه و هر وسط تو گواش پیغمبر خو حزک بشه راول مجا تهجد شبی بک مجا تهجد شبی گرت براز راز قسمه کی شبی پاش راو حج رکعت لمجا تهجد مجا شبی بک هر سنت پیغمبر او سنت پیغمبر او تلگورا پیغمبر تابگر عدالت او حق او حقوق او عدالت او خشمروی او شجاعت او سنت پیغمبر او کو دو قرآن هر دوره پیغمبر قرآن گزندی بو صلوات و حرمت جوار